Whakalawhalahia tuhane e tau wala tala tutupu galat me awhewhine. Good evening in our news bulletin for tonight. Hahoko mai whaluhukui mai he whakatufonu ha Melika ke whakatutala mai whakatufonu niwe ke tau whakawhetui ianga he tamutu ne ua mai tau lamatai ni ko mai ke moa mai fuki. A courtesy visit by the United States Consulate Office towards fostering diplomatic ties and potential assistance for niwe. Whakahauko e tau whakakuanga me whalu tangata he whai malulu seno, ke maua manaki ke whalu tau hikianga he tau kahau, ke rāt me siwianga he tau malulu he tau whānau i lalo he whai mui. Health staff are in training to prepare for the before school health checks that will be implemented next year. Kua uka whakahanga e tau puhala fusieka he motu malotolu ni kua uatua ke takawhanga ke tau whia, mai moana pukelahi, Moko tau se he whahinga hufuseka whalua tau whakakuanga me tau puhala ke kehe, ke takawhanga e ka watu ki moana. Local fishermen are getting tips on alternative fishing methods to catch fish, especially pelagic fish species. Kua manakua e aonga pulotu he Auto Pasifika Tonga, ke tukutuku hake e tau numala ha kua toko lalo lahi, mai kua lali ke kumilamatai mai he whakatufonu ke kauwhakataha ke he tau sianga nei. The University of the South Pacific campus in Niuean will potentially be working together with government to get USP student enrollment numbers up. Ne hoko mai whalua te hukui mai he whakatufonu ha Amerika ke whalewea mai whakatufonu Niue ke he whahi tapu nei mai langa whalua tau hikikianga ke he takitakianga he motu Amerika mo e manako ke liu ono ke tau whakawhetuianga mai tau tumo te Pasifika tunga Niue. Ko laua nei ko Craig Haugmeyer mo Will Seal mai he ofisa I Aukalana New Zealand ne kua hoko mai ke moa taha maamanga ke tau whakawhetuianga ha Amerika mo Niue. Talahau e Craig ko mai ke ki loa whalua tau lamatai ni ko whitani ki sia ke tau ko mori ki tua. Tunga e tau whakalanga piskoa, mai tau whakakuanga whuki ni whakatupu e whakawhono. Ko whia he talahau e ki sia tau whakalaulahianga he motu ke tau whai whenonga veva. Tau puhala moa mo e whakawhanu whikau, pia whuki mo e tau puhala tā vili malulu hila mai he la. Ko whenonga nei whuki ke ki sia tau puhala pepe ni ko mai ke motu po ke whakatufonu ha Melika ke whuki lamatai, pese ni kua nākaila whai whakamōlianga po ke maweheanga whakapolitika a Niue mo Amerika. Ko e tau hau kua mana kia e whakatufonu ke whakangahua whalu whakaholanga fō he whai malolo seno, ke sivia e te malolo seno i te whānau, tō kamata e tau aonga, ko whakahokua e tau whakakuanga mai tau tangatanga hua ki mta vai, ke ue aho e whai tapu nei. Tō hai e fōki whalu tō la mata whutwhonu ka tālanga ke lata mai whakatakaanga fō nei, se koe taha wala fōki kua lali ke whakaongai, po ke whakahokua e te whakakuanga mai tau tangatanga hua, ni ko maua manaki ke whakahua e tau hikianga nei. Whaia manakianga e whahinga hua he mga nei, ke sivi mua e tau whanau ne kamata mai he 0 to 4 years e i lalo hifo he whātau he mui. Se kamata sivianga nei he mahina ha September, kamata mai he aho hongfumataha ke aho ua fumaua he mahina September. So ke sivianga nei to whakapiki atu e before school check, pia whoki ni me sivianga ke to selinga he to tola to whanau, ki lalo hifo he whaere e tau he mui. Tō liu whoki ke sivi ala tōra tō whanau ni ko whitani e tū e lima tau he mui, ne kua nāka ipotoia ke sivianga he tau kua mori. Hoko mai taha pulotu mai New Zealand ke tau se tau whakakuanga ke ue aho, puhala mai hako e tau whakawhetuianga whahi malolo seno, mo e kau taha Plunkett ha New Zealand. Ka hua o loa tō mau e whahinga o malolo seno, malolo tōre tō whisanga hua he Nelevika atu ke tau whanau he motu New Zealand, pia me whainga koe Plunkett Nursing, pia whuki ni moi koe Immunisation Council ha New Zealand. Si whakaonga e motora lo tōru ke mai ke tau se tō whakakoanga, mai langa matai whuki ke tau matawhatu whanu, ke lata ia moi tau pohala ki puipuia ke tō ngahua, he tau ofisanga hua, mo atu ke he mga aho ka huki hatu tōla tō whanau, pia whuki moi tau mga aho ka sivi e tō whanau hatu tōla i motu. Tōnga ia ko hingoa tō mena kua lata tōnu ke sivi, koe mga aho whē kua lata ke tātu e tāma he aonga ki sia e ke kafu, haka tōka ngāo ni kua lango ki lunga he hana malolo seno, mo i tō mga aho whī whuki, mo hingoa whuki tō langamatei ni kua mai ke whainga hua, ke tuku atu, me tō whanau nei, pia whuki ni mo langamatei anga ke tō mga whaua,
ne ko hahaia e tau whanau he mga honi ne ko mua e tau ngangau ke halotulu tau sino. Ko whakahoko e taha whakakuanga, whakamahau ni maluturu e tau e ke kafu po ke tau nosi, ni ko ngahum te whanau, si whakatutala i whoki, mo e taha tangata ke iloa koe mahui anga whewhe tau whakakuanga nei, ke lata mai hana ngahua. A mamana ke mato ke whakakoi ki tau pohala, ke sivi tau whanau, whewhe ke halotulu tau mata, tau selinga, like ke koe whai likona halotulu ki halotulu tau mata me tau selinga, hako he tau mena nene mai ke like slow way development halotulu. Mai ki whaki au ki sivi halotulu tau tama whātau, haka no oangi halotulu ki huki e whātau halotulu, si sivi whaki au e tau pohala tu tahla halotulu, whewhe halotulu tau mahani, whakakakoanga, tau mena koe i loa halotulu, si mai ki ai whuki au ki refer halotulu ki tau eke kafu. Mara ki whaalahi he mga honi, ke whailanga ma te anga mai he hatotoro tō tangata he motu, ke lata ia mai whakaloanga ne kua mamana ki whaalahi ki ai e whahenga hua ki ai, koe before school screening, koe sivianga tau whanau i lalo hifo e whae tau, mua atu ke lotoro ne kua mamana ki watu e tau aung, ki whai mamanga whoki e tau hatotoro tau amatakainanga he motu, ke he mahuinga anga he tau sivianga nei ke lata mai tau mamui malolo sino, he hatotoro tau whanau, ke whai umuianga latoro he mga aho, kakamata i e whakalanga nei ke tau kahau. Pese ni kua whakakatoa toi tau whakakuanga he aho nei tau whai whakalaulahianga whoki ki tau mahini mua, tau kamata e tau sivianga ke tau kahau. Tahe whakakuanga he whahinga hua pusika ne kua whakahoko whahitapu nei, ke liu kau nohon ke tau pohala takawhanga ke tau whia, mua atu ke moana pakalahi. Ko li liu mai whala te pulutu mai he SPC ke tau se tau whakakuanga ni kua hawhangi ai kalotoro, ni kua ua te tau waka pa ke tau posi, mai ke hoku atu whakamua ke lata mai whakakuanga ke tau koloa, ni kua fuaki mai ke lata mai tau puipuyanga ka ua atu ai ki moana. Whakakismana te tau tangata pusika ha kua kisia wa uka po ke nā kai longa lahi tau ika ne ku mauai ke tau mga honi, te ku whiwhiri ai he whai pusika, ke whakaonga whoki, e mga honi ko nofu mai pulotu ne he SPC, ke tau se whalu whakakuanga, ke liu whakamanatu e tau puhala takawhanga, ke mau e tau ika lalahi, ko tau whakakuanga penei ko whitāni he tau se tau kua moali ki tua, ka komita ki ke liu whoki, ke whakamanatu ke lata mo e tau atu hau fōu ne kua whiawhia ke watuai ke takawhanga. Ko e tau whakalaulahianga ke tau loto matale tau tangata, taha puhala ni ko mai ke whakaholo ki mua e mta ki e tau ngahua asi ha ke koutu. Mo e kua whai whakatutalanga e whakatuwhono ke haunga pulotu he atu Pasifika tonga. Ko e USB ne hai ai ke hongfuma ua e atu mua te Pasifika, mo e ko Niuean taha ne toka e taka ina ke watu ai ke tau se tau whakakuanga. Ko tau whaitap ka mole ni hoko mai e tahu koe ke whakatutala mo i ki pule pihia mo lo tōru ke tau whai whakako ke ki sia kowe e tuanga he tau whakakuanga ne fuaki ai i Niuean. Pese ni kua mita ke whale ne hai e ki pariasi te petupa lo tōru ha kua tūtoko lalo e tau numeala whanau ne ua tuai he USB mai manako ke kumi puhala ke whakahoahoa e tau mamatua po ke tau whaingo whakatuwhono ke whakawhanua e tau tangata ke mo e tau whakakuanga mai mo ai fō ke tau pepa whakamailonga. And those are our news stories that we have for you this evening. Do join us again for our next news bulletin next week. Pēnā e tau walatala tutupu ne ko mō mai ke lata mai a whiawhi nei, a mana ki manui ne o ki o ka whahatapu ne hangawa tikiai, tō liriu ke whalewe ke he tau walatala tutupu e whahitapu ka hau. Munene pō.